Pemirsa kemungkanyane genah wisata majeng wisatawan domestik sampun resmi kemargiang Pemkab Karangasem. Mekudang-kudang pangupaya kelaksanayang antuk ngelimbakang sektor pariwisata. Silitungilnyane para pengusaha hotel ring Karangasem nedunang pengarga mekatah 50 kantos 60%. Perindikan punika kebaosang oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Karangasem Iwayan Karyase. Sejeroning pengupaya nincapang pengerah wisatawan, kewentenan hotel talar ngicenen diskon sane ageng. Wenten sane ngicenen pengarga paket menginap, sane sedurungnyane 3 juta rupiah dados 700 tali rupiah. Tios nedunang pengarga kewentenang mekudang hotel talar ngerancang paket harga khusus, midekadi paket weekend miwah paket motor. Pengupaya inucap kemargiang mangde pengerah wisatawan ke Karangasem saya nincap, ngawinang operasional hotel miwah restoran side memargi bacek. Tios ngandelang pengerah wisatawan, PHRI talar ngaptiang wantuan saking para pejabat ring Pemkab Karangasem. PHRI pacang ngirim sewa lepatre majang bupati, mangde pejabat saking Dura Bali siderau ke Karangasem, tor nginep ring Karangasem. Den Pos Nguningayang.